Yangakka mapa fatiu takate manuma Jesus o yempa fatiu kawima aota kaya disciple awata ina o takuti na ye pengau yata yantavana wano ina yempau kumanga enge o nuwangina Jesus o saka hunga kwenkati ina yimngan afati unwepa ina yempau amangkone ina kuwafa kui mainuna natu kiyangwati ina Jesus oi na napu ina oi sawiawi niu ina takutia master na kui mainano natakiu yani Jesus o nawyava yimngauta pengauta pada kutuma ina avau ipakane ina havayu hamnga katwangkati ina takutama hayam pilip atawat hamwe ina iyan niyau ina kunu hava namtnau ina kwa awa ikuivatakat namanga nga pia amaoti mapiama kwa yangakanga utana yimngafa ina fa ina avau yakwa kamdamenyati anta mapafatiu oina ama hikwapa kuiwa fangkoi nama makapmanga ina onga hingona vikna ina kwa matoti ina Jesus oi anga kuyamakama ina ma hingona vikna ina kwa mata kwa natata ina hingoka anama ina ma okan makunu hava nameo ina takat namanga nga David ime koka ota Hawaii hanen kaki fada si takata kuimanga ina takat namanga taonga ma hikwapa kuiwa palse papa yangak kaunta name namavataki palse papa onga hikwapa kuiwa awaya na oti ina Jesus yakunu na angkane ina takuti kingdom kana manapatna ifau katavangkati ina kui kamainangkati ina city kana ma ampua ifau napatnu matava hiunangwati ina taati penko iname namavanangkati kaya kaiva ifau patna nangkati ati dan iya kaya kingdom iya tavane hetangkama ni hikwapa kuiwa palsepap yangak kaunta yem kamava haya imi akoka awanga yangak ka toy aunta yem kama mangwati hanen kaki enga kuiwa haya kwa yantama hinangwa mapmaunangwati hanen kaki ningkanga hikwapa kuiwa nga ngod fe kita unta yem kamavati tanga tawat ati ngod kingdom haina ya kapati